كفاح. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا قد دها الإسلام خاطبوا. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا قد دها الإسلام كفاح. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما بعد, благодарност и слава му припаѓаат на Аллах Џелле Џелалуху, Господарот на сите светови, владарот на судниот ден, оној кој е опишан со неизмерна милост. Салават и селам му чиниме на Мухамед алейхи салату васелам, кога Аллах Џелле Џелалуху го направи да биде последен пегамбер и печат на сите пегамбери до судниот ден. Во еден курански ајет Аллах Азза ва Џелле објаснува и кажува: ولا تستوي الحسنة ولا سيئة. Не се исто доброто и злото. Не е исто. Во коментарот на овој ајет вели не е исто верување и неверување. Не е иста виделина и темнина. Не е ист учениот и неучен. Не е ист живиот и умрен. Доброто и злото не се исти. Иако злото некој пат може да се прошири повеќе од добро. И злото е полесно од добро, кога е прашање да се направи. Да ја направи човек една чаша, му е потребно многу материјал, многу труд, многу средства. Меѓутоа, од таа чаша да биде пепел, доволно е само да ја фрли на земја и таа ќе се искрши. Човек да направи нешто, му е потребно многу време добро, а да направи зло, само секунда му е доволно. ولا تستوي الحسنة ولا سيئة. Не е исто доброто и зло. Ти застани на страната на добро, на страната на добро, иако се малку денеска оние кои прават добро. Видиш, човек треба да биде убеден дека на крајот пак доброто ќе роди добро, а злото ќе роди зло. Джазаан уифаqa. Джазаан уифаqa, вели Аллах Џелле Џелалуху. Наградата ќе биде според она дело кое ти ќе го направиш. Или пак казната. Ако посееш добро, ќе најдеш добро. Ако посееш зло, ќе најдеш зло. Па продолжува Аллах Џелле Џелалуху и вели: идфа биллати хи ахсан. А ти,
voзвrati su najdobro. Voзвrati su najdobro. فإذا الذي بينك وبينه عداوة, ako ta protivna strana ima neprijateljstvo, ako ima iman, njegovo srce, veli Allah, će omekne. Najdobro, svi to ove sporovi može da se potvrdat su primjer i da se vidi porano kakve luže imalo. Zainul Abidin ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu. Zainul Abidin upravo znači ukras na pobožnicite, ukras, kruna na one dobre luže. Ali ime ibn Husein, sin na Husein, ibn Ali, sin na Alija, ibn Abi Talib, sin na Abu Talib. Znači, ko je ovaj Zainul Abidin? Znači, dođa kako pravnik na pejgambera sallallahu alaihi wa sallam. Znači, Ali sin na Husein, a Husein je sin na Alija. Alija mubešen zed na pejgambera sallam. I to je imaše njegovata čerka Fatima. Zainul Abidin, ukras od napobožnicite, glava, kruna na dobrite luže. Go dobil to ime poradi što bil mnogo pobožen. Duri imaše ime, imaše i nadimak koji glasaše seđad. Što je seđad? Mnogo pravo seđde. Duri piše o knjigi i na tem pravo po ime da seđde. I imam točka ovdje kao čelo i nekoj luže istina. Nekoj luže, ako ih sretneš, ima to neka damka od sežde. I vakvite luđe koji ima damka i sežde, ti je na sudnji dan će biti obeležani kao ovo Đelešanu za dobri luđe. Inša Allah. I сега, Zainul Abidin, Ali ibn Husein, bil po džamija. Izleguvajući od džamija, su njegovite učeni i pridružnici. Koga nekoj ahmak, pošto ahmak je arapska zbor, ama se upotrebiti i kaj Turci i u mnogo mjesta. Ahmak znači glupav čovjek, maloumen čovjek, prost čovjek. To je samo što izlegova i ko gleda na Zainul Abidin. Veli, ti si Zainul Abidin, ti si ukras od napobožnicite, ti si znak od dobrite luđe, takav mi ostavili imate, ne veli, ja sam takav i kad. Reče, ti ne si Zainul Abidin, ti ne si ukras na dobri luđe, ti si znak na zulumčari, ti si šejmul Abidin, ti si sram za pobožnite luđe, ti si rezil čovjek, ti si rasipan čovjek, ti si pis čovjek. Znači, zborovi na nekultura i zborovi na vrežanje. Zborovi na vrežanje, na poniživanje. I tije što bea okolo njegovite sinovi na Zainul Abidin i tije što bea su njegov pridružnici skokna i saka na to imamo umen, ahmak, čovjek, da mu vozratat, da ga udrat, da ga trnat. Ali Zainul Abidin ima svojstvo na robovite na milostivijot. Robovi na milostiv. Koji su robovi na milostiv? Robovi na Allah Đelešanu. Koji su tije? I da hatabahumul džahilun, kalu salama. Koga nekoj prost, malouman čovjek, nekoj zločinec, šersas, ahmak, koga to čim se obrati sa zbor, ti je samo stojat mirno. I vikat salam, spas, mir. Odat po zemlje skrušeno i mirno. Ne odat rašireno na zemlje kako da ga osvojili sve svet. Te odanje nadmeno. Vela temši fil ardi maraha, veli Allah u Kur'an. I nemoj da odiš na zemlje nadmeno.
da se širi sa race i sa noze. Niti nebo će go stigneš, niti zemlja može da ga potkopaš. Ti si jedan sitan atom na zemlja, niko i ništo. Zato budi skroman, a Allah će te pozdigne. I сега Zain al-Abidin im dava znak na njegovite sinovi, pridružnici, veli ostavite ga čovjekot, neka se iskaže, neka se istroši. Ono što ima na sebe, neka go isvrli. A što može čovjek isvrli? Ono što ima skladirano, ono što ima akumulirano. Ako čovjek se ponosa dobro, ako čovjek za sebe ima pozitivna energija, i to je ko se sretne sa luđe, to je graš pozitivno širi. Ama čovjek što je napadnut sa zloba, sa šer, to što može da širi među luđe? To je ko sedne su neko čovjek, to je samo šer širi. Samo šer zborila, zašto sami to je šer. I to je poznato pravilo nauka. Dobrite luđe šire dobro, zlite luđe šire zlo. Od kako završi čovjekot, a Zain al-Abidin ne reagira. Znači ne reagira na zlo sa zlo. Toliko smireno. Ne reće hal farak, reće završi, reće da. Reće ono što go spomne je mnogo malko za mene. Ja sam ušte polo s čovjeka tu nešto kažeš ti. Sada ti ti kažem svi te moji mani, či imaš vreme da slušaš. To što čovjek najdobro se poznaje sebe si. Luđe možda gi poznaš metaforično, ama natrešno koji gi znaj, samo Allah. I samo sebe si. Reće zastani, ako imaš vreme, ja će ti kažem ište mnogo drugi mani koji gi imamo. I čovjek od se stapisa, čovjek od zamrzna. To je misliće neka će go isprovocira i to će izleze nadzor od kontrola i će to da neko je nesakano djelo. Ama Zain al-Abidin smireno. Veli, da li sakaš nešto drugo? I čovjek od reče, ne. Reče, ašhedu annaka ibnu Rasulillah. Reče, svedočam da kad ti poteknuš sa familijata na pejgamber. Svedočam da kad ti imaš svojstvo na pejgamberi. A kako može da nema svojstvo na pejgamberi koga to je poteknuo od lozata na pejgamberu sa selem? Videš i rekao me, Zain al-Abidin, nadimak, ime Ali, sin na Husein, sin na Alija, Alija sin Abu Talib, Abu Talib, ađo na Muhammed sa selem, a istovremeno Alija imao čerkata na pejgamberu selem, Fatima radijallahu anha. I čovjek od reče havali, reče, zašto ovako napravim? Kaži mi, da li ti je nešto napravljeno? Zašto me čekaš pred džamija i počne da me vređaš? Reče, vallahi, reče čovjeku, da ti kažem pravo, jedni luđe koji te mrazat, jedni dušmani tvoji, mi dadua 1000 dinari. I mi rekao, 9000 dinari. Odi da go isprovociraš na Zain al-Abidin. Ako to uspješ, će dobiješ išta po golema nagrada. Reče ti, dojdeš je nas, da rečeš je deka potrebni 1000 dinari, nije će ti da me 1000 i poče, samo da ne se sramiš. Reče havali, reče prosti mi. Reče inša Allah, Allah ti prosti. Inša Allah, Allah ti prosti. I to je primjer na ovaj potvrdan ovaj kuranski ajet. Kada Allah veli, ولا تستوي الحسنة ne se isto dobro i zlo. فإذا الذي بينك وبينه طاغة. A među onoj sa koga imaš neprijateljstvo, ako ti si dobar, a da كأنه ولي حميم, ako ima iman i vera, toj će stane prijatelj. I takav pejgamber sa selem.